twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze mwe mwamaze gukora subscribe hano ku Izuba TV Rwanda. Birumvikana tugarutse muri wa mwanya w'amakuru agezweho ku mutekano, politike ndetse na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugarutse muri ya mirwano idasanzwe ikomeje kubera muri Sud Kivu ku butaka bwa Kongo, ikomeje gucakirana ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa. N'imirwano yongeye kumvikana muri teritwari ya Mwenga ndetse naho bita Shabunda, tutibagiwe na teritwari ya Warungu, dore ko izi teritwari zose zihanye imbibi hano ngaho muri Sud Kivu, zinafatanye na teritwari ya Uvira ihita yambukirana i Burundi kwa Generali Neva. Ese byifashe bite muri tuno duce? Bwakeye bute? Ese imirwano ikomeje kuba yagenda iti hano muri Sud Kivu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ni imirwano idasanzwe yongeye kumvikana hano ku butaka bwa Kongo, aho nyaboneka ingabo z'Uburundi zikomeje gukubitwa ndetse no gutsikirira muri imirwano ikomeje kubera hano muri Sud Kivu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mugiye kure nyaboneka tugiye kwinjira neza muri aya makuru uburyo burambuye, tubere hamwe muri teritwari ya Shabunda, teritwari ya Mwenga, teritwari ya Fizi, teritwari ya Uvira ndetse na teritwari ya Warungu, uko imirwano ihagaze hagati y'ingabo z'ama23 ndetse n'abarwana ku ruhande rwa Kinshasa, harimo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'Uburundi FDNB, tutibagiwe na zangabo z'abacancuro bose bayobowe na Alec Prince baje guhangana n'ingabo z'ama23. Nyaboneka nibo banye natwe bwa mbere, reba hasi gato video kandi like, subscribe ndetse ukande ndo kunzoje kugeza dukomeza kwibanira gatanu kuri gatanu, by'umwihariko mu makuru ku butaka bwa Kongo buri ko tumaze kuyashiraho. Tudatinze rero reka twinjiye makuru yacu ku buryo burambuye. Reba neza iyi map tugushize imbere, ni map yerekana imirwano uko ihagaze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Sud Kivu. Nkuko mubibona, ingabo z'ama23 butuvugana ziherereye mu teritwari ya Mwenga. Nkuko mubibona, teritwari ya Mwenga iri hagati ikikijwe n'izindi teritwari, aho iburyo hari teritwari ya Uvira ihita ikora ku gihugu cy'u Burundi, ndetse mu majyepfo ugana amajyepfo y'uburyo hari teritwari ya Fizi, ndetse ibumoso hakaza teritwari ya Shabunda nayo ikomeje kumvikanamo imirwano idasanzwe ku butaka bwa Kongo, ndetse no mu majyaruguru hakaba hari teritwari ya Warungu. Hose utu duce twose tukomeje kumvikanamo imirwano idasanzwe hagati y'ihuriro rya AFC M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubu tuvugana ingabo z'ama23 nyinshi cyane ziherereye mu teritwari ya Mwenga, ndetse bisa naho ingabo za AFC M23 zamaze kwigarurira iyi teritwari ya Mwenga, dore ko n'abasirikare barwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basigaye muri teritwari ya Mwenga ari benshi, dore ko n'abasigayemo baba bihishe cyane birinda ko M23 yabavumbura, dore ko yabamerera nabi ku buryo bukomeye cyane. Muri iyi mirwano idasanzwe ikomeje kumvikana muri Sud Kivu, bikomeje kugaragara ko ingabo z'Abarundi zikomeje kubabarira muri iyi mirwano ku buryo aribo bari gupfa ku murongo y'urugamba ndwa ku butaka bwa Kongo, cyane cyane muri teritwari ya Mwenga aho ihana imbibi na teritwari ya Uvira. Ni nyuma yuko Perezida General Neva ndetse na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babonye ko aka gace ka Uvira ndetse na teritwari ya Shabunda harimo amabuye y'agaciro menshi cyane, batifuza ko M23 yafata utu duce kuko yahita yigarura nayo mabuye y'agaciro. Bakomeje kurunda abasirikare benshi cyane muri teritwari ya Uvira ndetse na teritwari ya Shabunda kugira M23 idapfa kuhafata ku buryo bworoshye cyane. Gusa ibyo biri kubusa, dore ko M23 nayo ikomeje kurwana umuhenerezo igomba gufata utu duce ku bubi n'ubwiza. Ingabo z'Abarundi ziri guturuka ku mupaka uhuza igihugu cy'Urundi ndetse n'igihugu cya Kongo uri hano ngaha kuri Uvira, nko muri kubibona kuri iyi map, dore ko Uvira ihana imbibi neza n'igihugu cy'u Burundi. Bari kwinjira bacengera muri uyu mujyi wa Uvira bashaka kwinjira muri Mwenga kugira barwanye M23, gusa ntibikuborohera. Mu mibare tumaze kwakira barenga 600 basirikare b'u Burundi maze kugwa muri imirwano ikomeje kubahuza n'ingabo z'ihuriro rya AFC M23 hano ku mupaka uhuza teritwari ya Uvira ndetse na teritwari ya Mwenga.
ndetse n'abandi bari guturuka muri teritwari ya Walungu. Hejuru bivuga ko harimo zimwe mu nyeshyamba za FDL ndetse n'abacancuro bayobowe na Eric Prince bigurunze muri teritwari ya Walungu, nabo bari gushaka kwataka M23 hano muri teritwari ya Mwenga. Gusa ni urugamba toshi cyane ukomeje kumvikanamo amasasu menshi cyane, urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'izorohereye ndetse n'amakompara, dore ko na drone za FARDC zikomeje gukora akazi hano ngaha muri teritwari ya Mwenga ndetse na teritwari ya Walungu. Iyi mirwano ikomeje gutitiza ku ruhande rwa FARDC, cyane cyane ingabo z'abarundi zaje kwifatanya n'abasirikare ba Bwana Felix Antoine Tshisekedi, dore ko M23 udutende ikomeje kwakora muri tuno duce ngo duhambaye cyane, ngo nimwe ko kugerageza kugaba ibitero bitunguranye cyane ku ngabo za M23 mu birindiro bikomeye cyane bafite no muri teritwari ya Mwenga. Gusa nibibahire habe namba, dore ko M23 we gusanga yabiteguye ikabarohaho imvura y'amasasu menshi cyane ndetse bagatikira, dore ko ngo abasirikare b'u Burundi bo bari kugwa hano ngaha muri iyi mirwano, dore ko ngo umubare mwinshi w'abasirikare bari kwataka M23 ku ruhande rwa Kinshasa ngari ingabo z'igihugu cy'u Burundi, ngo dore ko bari kwataka baturutse cyane cyane muri teritwari ya Uvira ndetse na teritwari ya Walungu, byose byegereye igihugu cy'u Burundi. Numwe iby'imirwano ndetse n'ibikorwa by'intambara bikomeje kubera no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Sud Kivu, bikomeje guhamana ndetse no guterera ubwoba benshi cyane hano ku butaka bwa Kongo. Abantu benshi bakomeje kwibaza ese no kubera iki ingabo z'u Burundi arizo zikomeje gupfira muri imirwano hano ngaha ku butaka bwa Kongo, aho bikomeje kuvuga ko ngo abarenga 600 bamaze kugwa mu mirwano ngaha muri teritwari ya Mwenga ku butaka bwa Kongo ari abasirikare b'abarundi. Gusa amakuru dufite nuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasirikare bamaze gutitira bahaba M23 nyuma yuko ibirukanye ndetse babonye imirwanire yabo muri teritwari zitandukanye ndetse n'utundi duce dutandukanye bagiye bafata ku butaka bwa Kongo, harimo intambara yabaye Igoma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse naho bita Ibikavu muri Sud Kivu ku butaka bwa Kongo. Mu mirwano yatumye M23 yigarurira tuno duce, ngo yahamuye by'umwihariko abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bamaze kubona ko ngari byo bigiye kubanunga muri Sud Kivu nyuma yuko M23 zikomeje gusatira teritwari ya Uvira ndetse na teritwari ya Shabunda. Bavuga ko ngo bagiye kuzifata vuba na bwango, dore ko M23 yamaze kubaka ibintu bikomeye cyane ngo muri teritwari ya Mwenga ndetse byamaze gutangazwa ko M23 ubu yamaze kugeza bamwe mu basirikare bayo muri teritwari ya Shabunda ndetse no muri teritwari ya Uvira. Ubu tuvugana amakuru ahari aravuga ko M23 igiye gufatira rimwe izi teritwari ebyiri zishyikije teritwari ya Uvira iburyo n'ibumoso ikazifatira icyarimwe, kuko M23 niwo mugambi ukomeye cyane ndetse igomba gushyira mu bikorwa muri iyi minsi mu gihe gito kitarambiranye, nk'uko byaje gutangazwa n'umuvugizi mu bya gisirikare wa FC M23. Nanone kandi twongeye kubasuhuza tunabifuriza igicamunsi cyiza, mwe mwamaze gukora subscribe hano ku Izuba TV Rwanda. Tukaba tugarutse mu makuru agezweho ku mutekano, politike ndetse na diplomasi by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Namakuru hagiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza guhera kuri ya ntambara turi komeje kumvikana mu majyepfo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ko M23 yamaze gufata uduce dutandukanye, harimo agace ka Kibanda ndetse nako bita Mangobo hano muri teritwari ya Shabunda mu mirwano yatangiye muri urukire rwo kuri iyi tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 2025. Twaje tukubwire ese byifashe bite, ese urugamba rwaje kuba rugenda rutanonga muri teritwari ya Shabunda, byose twaje tukugezaho 5 kuri 5 ko twamaze kumenya amakuru bijya imbere ku rugamba hano ku butaka bwa Kongo. Turaza kugaruka muri rwa rugamba toshye cyane rukomeje kumvikana aho bitanze bira ku butaka bwa Kongo. Ni nyuma yuko abasirikare b'abarundi koalisiyo ndetse n'abacancuro bakomeje kwegera mu gace kanzibira kamaze kwigarurirwa n'ingabo za M23 mu bikorwa bidasanzwe byo kwirukana ngize ingabo za M23
kuri iki gicamunsi hongeye kumvikana igitero ndetse ambushi rutura yaje gukorwa n'ingabo za M23 bakirukana bivuye inyuma izi ngabo za koalisiyo abasirikare b'abarundi inyeshyamba za wazana ndetse tutibagiwe n'abacancuro bose bayobowe n'uwo bita Eric Prince baje guhangana na M23 n'imirwano idasanzwe yabereye muri teritwari ya Mwenga aho M23 yakoze igikorwa kidasanzwe ndetse operasiyo ruturiza kwigarurira ibikoresho bidasanzwe higanjemo amadroni y'intambara agera kuri 3 ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare nk'uko byakomeje kurundwa hafi ya Nzibira aho byazanwe n'abasirikare b'abarundi bakomeje kwegera Nzibira baturutse aho bita Kamituga bafite ibintu bikomeye cyane baza berekeza aho bita Kibanda ndetse beta berekeza aho bita Kitukura hano ngani hafi y'indiro bya M23 ngam teritwari ya Mwenga mu gace kanzibira gusa n'ibikorwa bitigeze bahirana habe namba dore ko M23 yaje kubakubita yivuye inyuma ndetse ibaka bimwe mu bikoresho bikomeye cyane ndetse binahambaye cyane bitwaje hano ku rugamba ngo bahangane na M23 baje tukubwire neza uko operasiyo yaje kugenda no ngamu teritwari ya Mwenga byaje kurangira M23 ihakuye intwaro zidasanzwe none kandi muri makutoza kunyarukira muri teritwari ya Masisi tubabwira iby'urugamba rudasanzwe ndetse imirwano ihambaye cyane yabereye mu duce dutatu arimo agace ko mu Rwanyeri agace aho bita Nyabikere ndetse na Kinya naho ni muri sheferi ya Bashari Mukoto akari urugamba rudasanzwe rwaje gutangizwa na Nyatura aho birumvikane Wazarendo aho batatse ku bindo bya M23 bakatakira rimwe defense eshatu za M23 kugira ngo babohoze ndetse babone intwaro dore ko zamaze kubashirana ndetse n'inzara ikomeje kubatsinda hano ngaha murindo bafite no ngamu teritwari ya Masisi bafashe ndetse biga umugambi ukomeye cyane batakira rimwe defense eshatu za M23 bavuga ko ngo biraza kubagora ndetse ngo bakaba bahakura ibikoresho ndetse n'ibyo kurya nyuma y'uko urugamba rukomeje kubabana imbere nyangamo teritwari ya Masisi gusa nago byaje kubahira dore ko M23 yari yamaze kwakira amakuru binyuze mu bikorwa by'ubutasi bidasanzwe ingabo za M23 zifite hirya no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko mubyumva twinje neza mu nkuru zikomeye cyane ku mutekano politike ndetse na diplomasi tubibutsa mwe mubanye natwe bwa mbere kureba hasi gato video mugakanda like subscribe ndetse mugakanda no kunziza mu twibanira 5 kuri 5 tudatinze reka twinje makuru yacu ku buryo burambuye duhere ku kitero kidasanzwe intambara idasanzwe urugamba rutoshye cyane rwongeye kumvikana ku butaka bwa Kongo nuduce dukomeye cyane twabereyemo imirwano idasanzwe ku butaka bwa Kongo ndetse byaje kurangira M23 yigaruriye utwo duce n'imirwano idasanzwe M23 yaje gufatamo agace ka Kibanda ndetse n'akandi gace bita Mangobo ari mu teritwari ya Shabunda mu mirwano yatangiye mu rukera rwo ku itariki ya 7 z'uku kwezi kwa 10/2025 M23 mu mirwano idasanzwe yaje kugaragazamo uburyo bw'imirwanire busha ndetse buhambaye cyane bwaje gutitiza ndetse bunahitana umubare w'abasirikare by'umwihariko b'abarundi batari bake no muri tuno duce twa Kibanda ndetse na Mangobo muri teritwari ya Shabunda n'imirwano idasanzwe abasirikare b'abarundi baje kuburiramo ubuzima ari benshi cyane ndetse ababashije kurokoka bahunzwa ndetse bakizwa n'amaguru birukanka dore ko amasasu ndetse n'imbunda n'amakompara M23 yabarundagamo hano muri tuno duce yari menshi cyane ndetse bitari kuborohera kurokoka iby'uru rugamba muri mirwano idasanzwe urugamba rwa rupanze ndetse runateguwe neza M23 byaje kurangira yigaruye utuduce twa Kibanda ndetse na Mangobo ubu tuvugana utuduce twamaze kugerwamo n'ingabo za M23 ndetse dukomeje kugenzurwa twivuye inyuma n'izi ngabo za M23 abaturage muri tuno duce bakomeje kwishimira M23 yamaze kubohoza utuduce dore ko ngabasirikare b'abarundi ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bakomeje kubangamira ndetse no kwibasira ku buryo bukomeye cyane abaturage muri tuno duce hanga muri teritwari ya Shabunda nanone kandi katunyarukira mu mirwano idasanzwe imirwano ikomeye cyane yongeye kumvikana muri ka gace kanzira gakomeje kuba agace kisobanura ngo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni nyuma y'igihe kinini cyane mu minsi myinshi cyane itambutse humvikana
ingabo z'abarundi zikomeje kwirunda mu duce dukikije aka gace ka Nzibira no muri teritwari ya Mwenga hanga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byabaye nyuma y'uko ingabo z'ama23 zamaze kwigarura zivuye inyuma aka gace ka Nzibira, byakomeje guteza ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, bituma abasirikare ba coalition ndetse higanjemo ingabo z'igihugu cy'u Burundi bakomeje kwegera hafi y'ibirindo by'ama23 mu gace ka Nzibira ngo biteguye kwigarura agace ka Nzibira kamaze kwigarurirwa n'ingabo z'ama23. N'urugamba rutoroshye cyane ku ruhande rwa coalition, aho kugera ku birindo by'ama23 muri kano gace ka Nzibira bikomeje kubagora cyane, aho babiteguye mu mupango ukomeye cyane, aho baturutse mu misozi ya Kamituga, aho abasirikare b'abarundi bafite ibirindiro baza berekeza mu duce twa Kibanda, aho ni hafi ya Nzibira, aho berekeje muri utu duce gake gake bagenda bicuma gake gake kugira ngo baze kuba bagera ku birindo by'ama23 muri kano gace ka Nzibira, dore ko harinzwe ku buryo bukomeye cyane. Bavuye muri ako gace ka Kibanda bahita berekeza aho bita Kitukura, aho niho hegereye neza neza ibirindo by'ama23 gusa ku buryo bukomeye cyane. M23 yamaze kwakira amakuru ko yamaze kwinjirwa n'izi nyeshyamba za Wazalendo, abasirikare ba FDNB ndetse n'abasirikare b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, bagiwe n'abacancuro baje kwifatanya na coalition guhangana na M23. Intare zasarambwe mu bwa buryo bwabo budasanzwe, buryo bukomeye cyane bw'imirwanire, bahise bataka ndetse batega imitego mitindi yaje gushibukana izi ngabo z'abarundi zigiye kwataka M23, birangira ibateze ambushi, bagabaho igitero kidasanzwe, irabarasa yivuye inyuma, bahita bahunga. Bamwe baje kwaburira ubuzima, abandi bahunga bakizwa n'amaguru muri kano gace ka Kitukura, aho bamaze guhashyira ibikoresho bihambaye cyane, harimo na drone 3, harimo ebyiri zo mu bwoko bwa kamikazi, zimwe zikorera amakompra ngo bagamije guturikiriza mu birindo by'umwanzi, ndetse n'indi drone imwe y'ubutasi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byaje kwigarirwa n'ama23 ubwo ingabo z'ama23 zatakaga aka gace ka Kitukura ke karimo coalition, bahise bahunga birukanka basigaye izo drone ndetse na zimwe mu mbunda ziremereye byaje kwigarirwa n'ingabo z'ama23, ndetse ivuga ko igiye gukomeza kubyifashisha mu guhangana na coalition ndetse no gufata ibindi bice bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tudatinze reka amakuru yacu tutakomereze muri teritwari ya Masisi, zongeye kumvikana imirwano idasanzwe yabereye mu duce dutatu, harimo agace ko mu Rwanyeri aho bita Nyabikeri ndetse na Kinyana. Utu duce twose turi muri sheferi ya Bashari Mukoto, ndetse kari urugamba rudasanzwe rwatangijwe na Nyatura, birumvikana izo ni za Wazalendo, aho nyuma yo kwicwa n'inzara ndetse no kubura ibikoresho hano ngaha muri tuno duce muri teritwari ya Masisi, bigiriye umugambi udasanzwe, umugambi ukomeye cyane wo kwatakira M23 icyarimwe mu birindiro bitatu yari ifite hano ngaha muri teritwari ya Masisi. Mu mupango ukomeye cyane bigabyemo ibice, izo Nyatura zatakira rimwe ibirindiro by'ama23 gusa. Mu mahirwe yabo make basanzemo M23 yamaze kwakira amakuru adasanzwe, dore ko ingabo z'ama23 mu kimwe gituma zitsinda urugamba rwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifite ubutasi buhambaye cyane, ngo n'abaturage muri tuno duce ngo nibo batanze amakuru kuri nyuma y'uko ngo babonye izi Wazalendo zikomeje gusatira ibirindiro by'ama23, bahise bamenyesha byihuse ingabo z'ama23 ko batatwe n'izi Nyatura. Birangira M23 zisanze yabiteguye, irabataka ndetse bakubita yivuye inyuma, barahunga barirukanka, dore ko ngo nicyo kibajyanye atari ukwigarurira tuno duce twe turimo M23, ahubwo bafite umugambi wo gufata ibikoresho ndetse no kubona ibyo kurya, dore ko byo byamaze kubakomera ndetse byamaze kubashyira no ngaha muri kano gace ka Masisi. Nanone kandi